Muraho neza bavandimwe mukomeje kudutega amatwi muri kumwe nanjye biva kuri mikoro za TVS nagira ngo mbahe mwiriwe abandi n'abaha mwaramutse niyenda abakiri nijoro ariko tubanje kubasuhuza rwose kandi tunabiyegereza mu makuru tugiye kubashikiriza kuri uyu mutaga turi kuwa gatanu itariki 3 z'ukwezi kwa kane 2026 mukomeze mugubwe neza turabifuriza ibyiza tugeze no mu gihe cy'iminsi mikuru kububaha kandi bakanumva iby'Imana ikora ubu rero tukaba namwe tubakije kandi ngo mugire pasaka nziza mukomeze mugubwe neza mu banyu no mu byanyu abadamu n'abamama abapapa n'abasore abakobwa inkumi z'iwacu tubabifuriza ibihe byiza ndetse n'abari muri gakondo yacu Imana ikomeze ibarinde n'abaho ubuzima bwiza muri iki gihe cy'iminsi mikuru ibaho umutekano kandi rwose turabibasabira mukomeze mugubwe neza turabifuriza kugira iminsi mikuru myiza aho muherereye hose abari mu ntambara Imana ikomeze kubarinda natwe turabereye mahanga kugira ngo dukomeze kuvuganira ibishoboka twumva aho Imana yazakutugeza murakoze cyane rero n'ikaze mu makuru yacu turaza kurebera cyane amakuru akomeje kuvugwa hagati mu burengerazuba bwo hagati ubwo tuze kureba intambara hagati ya Iran na Israel ndetse yifashishwa na Amerika aho bavuga ku ihanurwa ry'indege y'abanyamerika ya F-15 cyangwa se indege yahanuwe uyu munsi bavuga ko ari indege ya F-15E fighter jet iyo ngiyo ikaba yahanuwe mu kirere cya Iran mu gihe Amerika yahoze yigamba ko ngo yamaze gufata ikirere cya Iran ariko ubu bikaba bivuga yuko ngo indege yabo yaje gutiburwa muri icyo kirere cya Iran nyine ndetse n'abapiloti umwe akaza kuhasiga ubuzima gusa umwe akaba ngo yaje gutibuka we akoresheje umutaka. Rero ayo niyo makuru tugiye kwibandaho naho ayiwacu yo mu karere n'ubundi ni intambara zikomeje ariko kandi tunibifuriza no kugira amahoro mukomeze mwihanganire kandi noneho tugaruke muri aya makuru ya hano mu burasirazuba bwo hagati bikomeje kuvuga kuri iyi ndege n'uyu mupilote waje kuva muri iyi ndege akajya mu butaka gusa kandi bikavuga yuko mu nyuma y'ivyo nanone indege za helicopter zagiye kumutabara. Reka dutangira amakuru yacu noneho tuyahere muri White House nk'uko ariyo ntangiriro ya byose. Perezida Trump uyu munsi nyuma yo kumenya amakuru yuko hari indege ya Amerika yaje guhanurwa mu kirere cya Iran akanama gashinzwe umutekano muri Amerika kahamagajeho perezida wa Amerika kugira ngo baje gutanga ibisobanuro ndetse n'ukuntu iyo ndege yaje guhanurwa gusa n'amagambo atarashikwa kuri Twitter kugira ngo tuze kumenya niyenda ku rukuta rwe uko yaba yabivuze gusa perezida wa Amerika bo bikaba bigaragara ko ngo yaba arimo kubazwa ibibazo kubera iyo ndege yaje guhanurwa mu karere ka Iran. Biravuga yuko nanone nyuma y'iyo ndege yo guhanurwa umupilote uyitwara yaje nanone kuva muri iyo ndege harimo gushya akaza gutibuka akoresheje umutaka ariko nanone ngo umwe muri bo akaza kwitaba Imana bitaranavugwa neza ariko kandi nyuma yabyo nyuma y'uwo mushoferi kumanuka biravuga yuko ngo hagiye indege zavuye hafi cyane zijya kumutabara ariko ubu bivuga ko nazo ngo zoba zirimo zikorwaho ibitero izo ndege zigendera hasi cyane kuri altitude yo hasi z'amahelicopter zagiye gutabara ubu baravuga yuko ngo nazo zaba zirimo kugabwaho ibitero ndetse nabo n'abanya-Iran. Hamwe n'ibyo bitero by'ihanuka ry'indege biravuga yuko byatumye noneho Israel idashobora kugaba ibitero byayo kugira ngo ibanze ireke izi ndege zagiye gutabara kugira ngo zibanze zigerageze gushakisha umupilote wabo ndetse no kureba ibindi bashobora kurescue cyangwa se gutabara muri icyo kirere cya Iran cyarasiwemo iyo ndege. Nanone biravugwa neza yuko iyi ndege nyuma yo guhanurwa Israel nayo ikareka kurasa ibitero ubu bivuga yuko nanone nyuma yabyo ibuze kongera gusubiramo kugaba ibitero nubwo ibivuga yuko ari imishikirano ikomeje kuganirwaho nayo ntacyo irimo kumvikanirwaho hagati ya leta zombi zihanganye ndavuga Israel ifashishwa na Amerika ndetse na Iran. Naho ku bijyanye n'ibitero by'ubutaka ingabo none za Amerika zikomeje kwirunda cyane mu kariya gace kugira ngo umwanya ushobotse wose bashobore gukora ibitero. Rero nyuma yo guhamagara kwa Perezida Trump biravugwa neza nanone kubera ko ibyo bikorwa by'ubutabazi bikomeje iyo ndege nanone
abanya-Israeli bahatinze ibisasu byabo badasubira kurasa kugeza aho ibyo bikorwa biza kongera guherwa umurongo. Kuri White House rero ntacyo barashikiriza kuko Perezida Trump ntarava mu kanama gashinzwe umutekano, ntabwo turamenya niba araza kugira kwemeza ko iyo ndege yarashwe, nyuma barakora iki ntiturabimenya. Gusa kimwe nuko iyo ndege yo yaje kuraswa kandi n'umushoferi umwe akaba yasize ubuzima, ubundi akaba rescued cyangwa se akaza gutabarwa. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe Amerika yavuga ko yafashe ikirere cya Iran, ariko kandi nyuma yabyo baza kuvuga yuko Uburusiya bwaje kubyivangamo, bituma ndetse abanyamerika batangira kuraswaho cyane. Mutse bavuze ko ndetse n'ubwato bwa Abraham Lincoln ubu bushobora kuba bwaragizweho ibitero cyane bw'Abafrizi. Turamenye neza ayo makuru, ariko ni amakuru dukomeje kurebera hafi cyane bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati. Iyi ndege rero y'Amerika yaje kuraswa ni indege y'ubwoko nyabaki, ni indege bavuga yuko ari indege ikomeye cyane ya F-15E aircraft. Iyi ngiyi ikaba yarakoreshejwe cyane n'abanyamerika kuva mu minsi yashize, gusa kandi ntabwo biravuga yuko itaboneka kuri radar nk'uko F-35 yo niyo itaboneka cyane kuri radar ndetse na B-2 straight bombers. Rero iyi ndege ikaba yaje kurasigwa muri Iran. Reka dusome aya makuru uko byaje kuvuga kuri iyi ndege. Biravugwa yuko ibice by'indege ya Amerika yahanuwe muri Iran byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga bihuye n'indege z'intambara za F. Urumva indege nyuma yo guhanurwa yajanjaguritse irashira, hanyuma babona ibice byayo cyangwa se ibisigarira zabyo, baza gusanga ari F-15E Strike Eagles. Iyo ngiyo niyo yaje guhanurwa n'ingabo za Iran. Izi ni indege zakorewe gukora ibitero zirasa ku butaka cyangwa se nanone zikarasa ku bindi bintu biri mu kirere k'izindi ndege. Ni ukuvuga ngo indege ni attack helicopter, nako ni attack ni Strike Eagles cyangwa se attack F-15. Irakora ibitero, irataka, iratera haba ku butaka cyangwa kurasa hejuru izindi ndege cyangwa se amadrone cyangwa iki ishobora kubikora. Ikaba rero inayo yaje kuraswa. Biravuga yuko iyi ndege ishobora kurasa ibisasu nka za misile ndetse ikarasa n'amadrone. Rero muri Iran birashoboka ko izi ndege zifasha mu kurasa ibyo bita za cruise missiles n'amadrone biba birashwe na Iran bitarageraho byakagombye kurya. No kuvuga ngo iyi ndege ishobora gukora icyo twakwita urukuta rwo gukingira ibisasu birimo bigana aho basagasha. Iyo ndege rero ikaba yaje kuraswa uyu munsi, ndetse bikaba bivuga yuko ngo nyuma y'iraswa ryayo ibintu bitameze neza hano muri Amerika. Hawe briefing ya perezida kugira ngo baze kureba neza iby'iyo ndege. Nyuma rero y'ibyo reka tuza nanone kugaruka twibaze nese iyi mishikirano ya Iran biraza kugenda bite, mbese ni gute biza kumera, ese Iran biragenda gute? Reka nanone nyuma yuko tuza kuganira kuri ibi bijyanye n'imishikirano tuze kwibaza nese niba iyi mishikirano yari Iran irimo isaba iki, ni iki kirimo Amerika yo irimo gusaba Iran, mu gihe nanone ibihugu bifatikanyije na Amerika bikomeje kutemera kujya mu ntambara. Ese Iran yo ubu irimo gusaba iki Amerika? Ni ibintu rero tugiye kongera kandi kuganira kugira ngo tumenye neza ese iyi ntambara koko bizagenda bite. Ni intambara ikoye kandi ikomeye cyane, irimo ubuhanga bwinshi bw'ibihugu bikomeye byose, ndetse ikabamo n'ibyihebe, ikabamo ibintu byinshi cyane biyikubiyemo. Rero tukagira ngo dukomeze kurebera hamwe ngo turebe neza aya makuru. Reka tuze gusoma Fox News kugira ngo twumve neza iby'iyi ndege. Ubu ngubu hano biravuga yuko Central Command confirm the premier cyangwa se confirm le premier déploiement au combat de EA-35. Okay. Iyi ni ndege yitwa EA-37B, ikaba nayo ari indege ikoreshwa amashanyarazi, ni indege electronic, ikaba rero igiye gukoreshwa bwa mbere muri Iran. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntambara imikoreshwamo ibisasu bitigeze bikora mu zindi ntambara. No haba mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ibisasu birimo bikora muri intambara ya Iran na Israel na Amerika ni ibisasu bitarigera bikoreshwa handi. Iyi ndege rero nayo yoherejwe, ni indege y'intambara igiye gukoreshwa bwa mbere kuva yabaho. Iyi ndege ikaba igiye gukoreshwa mu ntambara
zikomeje guhuza Amerika ndetse na Iran. Biravuga yeko iyi ndege rero dans le cadre de l'opération Epic Fury à partir de bombardiers et d'avions de 5e génération. Ubu turakomeza nanone turebe nari mbabwiye ngo reka nsome neza ibyo Fox News irimo kwandika yuko Fox News ibyo yandika kenshi biba ari ukuri. Ubu biravuga yuko Special Forces America are taking fire from local Iranian tribes and as they searching for the pilot of downed F-15 Eagle. Ni ukuvuga ngo ibisasu ni kugena nimwe ni ibisasu birimo bikomeza gusukwa kuri helicopter zagiye gushakisha uyu munyamerika wabashe kuva mu ndege akiri muzima. Ibyo rero bikaba bivuga yuko ngo abanya-Irani buri abanya-Irani ni byihebe barimo bakora ibyo bita kurasa ku ndege z'abanyamerika n'abafite za Kalashnikov noneho bakazirasa hafi. Ubwo rero ntituramenye se izo ndege zo ziraza kuvamo ari nzima cyangwa nanone ziraza nazo kugira ibindi byago. Na makuru rero dukomeje kureba mu kanya turaza kumva neza icyo perezida yavuze, ariko reka mbanze ndebe hano turebe icyo Fox News irimo gushikiriza kuko ni ibintu bikomeje gusa n'ibyazambye. Kuri iyi ndege rero Fox News yo iravuga yuko perezida no bagitegerejwe kugira ngo abashe gushikiriza amakuru neza uko bimeze. Aya makuru bashizeho nyuma y'iminota 48 aho avuga ko neza na neza umupilote umwe byarangiye naho ubundi we akaza kuva muri iyo ndege ari muzima. Ubu akaba arimo yamaze gufatwa ndetse agashanwa mu banyamerika bene wabo bamaze rescuinga cyangwa se kumufasha. Ubundi rero turaza kuva hejuru y'ikiraro. Ikiraro cyakuweho hagati ya Iran ndetse n'intara zo mu majyaruguru, hagati ya Iran nako ndetse n'izindi ntara zo mu majyaruguru. Icyo ni ikiraro cya très important, ariko turibuze nacyo kurebera hamwe uko ikamaro k'icyo kiraro ari gafitiye igihugu cya Iran. Ubu bakavuga yuko ngo ndetse Iran yabaye isole mu ntara z'amajyaruguru. Ya niyo makuru rero ari hagati y'intambara ya Israel Iran, nuko intambara ikomeje guhindura umurego. Abanyamerika ubundi byo bizeraga ubu bitangiye kuba byagirwaho impaka ndetse mu buryo bugaragara bikaba ari ibintu bikomeje kubakayobera bahinga. Murakoze cyane rero, reka turangirizemo ahangaha aya makuru nanone ajyanye no mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma mu kanya gatoya turaza kongera kurebera hamwe ibirimo bivugwa iwacu uko byaba bimeze mu gihe MRDP twirwaneho ikomeje gutangariza amahanga yuko dukomeje kuhigaho ibitero. Ndavuga dukomeje gutangariza amahanga yuko ibitero bya leta bikomeje kuba byinshi cyane hariya mu duce twa ruguru. Gusa intambara nanone zirakomeje ahitwa za Point Zero n'ahandi. Ubwo nabyo ni amakuru turibuze kubamenyesha mu gihe tuza kubona abaripota bacu muri turiya duce. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Iva. Ubwo turaza kongera mu kandi kanya tugiye kubabwira amakuru urambuye. Mukomeze mugire iminsi myiza n'imyiteguro myiza ya Pâques. Ubwo Yesu mukomeze mumwitegurire, mumuhereze ibye, kandi imitima yose yanyu muyimuhereze. Natwe turabasabira Imana kugira ngo mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ibaho ubuzima bwiza. Murakoze cyane, naho utaha mugire umuhingamo mwiza.